gikurikira abawe. Stop every single altar that follows your family. Hagarika igicaniro cyose cyahigaga ibyawe. Stop every single altar that was stressing you, your family. Izina rya Yesu. In the name of Jesus. Izina rya Yesu. In the name of Jesus. Randura uwo muzi w'ikibi. Uproot that root. Randura uwo muzi w'ibiyobyabwenge. Uproot that root of drugs. Randura uwo muzi w'agahinda. Uproot that root of depression. Sohora indwara. Rule. Tegeka. Rule. Tegeka. Rule. Tegeka. Rule, Holy Spirit. Tegeka. Rule. Oh, la italeno lo Oh, thank you, Jesus. Luka igice cya mbere umurongo wa mbere hanyuma tukamenya gusenga. Luke chapter 1 verse 1 and then we'll take time to pray. Oh, thank you, Jesus. Reka duhere ku murongo wa gatanu, ku murongo wa gatanu. Verse 5. Ku ngoma ya Herode umwami w'Iyudaya hariho umutambyi witwaga Zakariya wo mu mugabane wa Abiya wari ufite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwaga Elizabeti. Bombi barabakiranutsi imbere y'Imana bagendera mu mategeko n'imihango by'umwami Imana, bose ari inyanga mugayo. Karindwi yaravuga ngo ariko ntibagiraga umwana kuko Elizabeti yari ingumba kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Nuko tega amatwi, ubwo Zakariya yari agikora umurimo w'ubutambyi, yari arimo arakora umurimo w'ubutambyi imbere y'Imana, kuko umugabane we utahiwe n'igihe. Wadusomera umurongo wa 8, start from Verse 8. So it was that while he was serving as priest before God in the order of his division, according to the custom of the priesthood, his lot fell to burn incense when he went into the temple of the Lord. Ubufindo buramufata nk'uko umugenzo w'abatambyi wari uri ngo ajye mu rusengero rw'Uwiteka kotsa imibavu 10. And the whole multitude of the people was praying outside at the hour of incense. 10 mukurikire. Muri icyo gihe cyo koserezamo imibavu, rubanda rwasengeraga hanze, maze marayika w'umwami Imana avuga ngo haleluya, Say hallelujah. amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro. Then an angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar of incense. Marayika w'Uwiteka Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Read again. 11. Then an angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar of incense. Zakariya amubonye agira ate? Arikanga, agira ubwoba. Ariko marayika aramubwira ati witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. And when Zacharias saw him, he was troubled and fear fell upon him. But the angel said to him, do not be afraid, Zacharias, for your prayer is heard. Your prayer, gusenga kwawe kwagize gute? Kumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. And your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe. Bangahe? Benshi bazanezezwa no kuvuka kwe. Bangahe? Benshi bazanezerwa. And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. 16 benshi mu Bisirayeli azabahindurira ku mwami Imana yabo, azagendera tararara mu mwuka n'ububasha bya Eliya, asanganye arimo arakira iki? Vuga ngo amasezerano.
He's receiving promises. Yes, 18. Zakariya abaza marayika ati aho bari hehe? Banza usubize iki kintu. First answer me, where are they right now? Bari hehe? Where are they? Ku gicaniro, marayika ahagaze ku gicaniro, Zakariya ari ku gicaniro, ikiganiro kirimo kirajya imbere. Zachariah is at the altar, the angel is at the altar, the conversation is going on. Zakariya abaza marayika ati ibyo nzabibwirwa n'iki ko ndi umusaza umugore wanjye akaba ari umukecuru? Marayika aramusubiza ati ndi Gaburiyeli. Ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana. Nakanashakaga. This is what I wanted. Ndi Gaburiyeli. Marayika Gaburiyeli uhagarara he? Ubi imbere y'Imana. Imbere y'Imana hari iki? What is in front of God? Abakurikiza inyigisho twabonye mu byahishuwe ko imbere y'Imana hari iki? What is in front of God we have seen in So Revelation? Gaburiyeli avuye he? Where is Gabriel coming from? Munsubize ko nta mwanya wo gusobanura afite tujye gusenga. Gaburiyeli avuye he? Where is Gabriel coming from? Avuye ku gicaniro amanukira he? He's coming from the altar going to where? Hejuru murahari? Are you there up there? Murahari? Are you here? Marayika Gaburiyeli amubwiye aho aturutse ati reka nkubwire aho mba mvuye imbere. The angel said, let me tell you where I'm coming from. I'm coming before, in front of God. Mu yandi magambo mvuye ku gicaniro imbere y'Imana kandi aho nkorera ni ku gicaniro, aha tuganirira ni ku gicaniro, aha bibereye ibyo wasengeye ni ku gicaniro. Amasezerano y'uyu mwana atangiwe ku gicaniro. The promises of this child are starting from the altar. Where we're having this conversation is from the altar. I am coming from the altar and I'm also coming down to the altar. 19. Marayika aramubwira ati ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana kandi natumwe kuvugana nawe ngo nkubwire ubwo butumwa bwiza. Ku gicaniro cy'imbere y'Imana hava ubutumwa bwiza. At the altar before the Lord there is good news only. Nuko dore uragobwa ururimi kandi ntuzabasha kuvuga kugeza umunsi ibyo bizakuberaho kuko utemeye. Look at how dangerous. Iyo igicaniro cy'Imana kirimo kirakora nicyo cyabaye kuri Ananiya na Safira. When the altar of God is working, there are no games. Now, tugomba gufata umwanya wo gusenga. We need to take time to pray. Uze gukomeza gusoma iyi nkuru yakoze ku buzima bwanjye iki gitondo. Continue reading because this story has touched my heart this Iyi morning. couple yari imaze igihe kirekire. This couple has spent a long time. Hari icyo bategereje imbere y'Imana. And there was what they were waiting before the Lord. Bageze aho basa n'ababivuye kubera imyaka yakuze. And then they gave up on it because they were old in age. Ariko Imana ishimye ko nubwo babivuyeho ntabwo bavuyeho ntabwo barekeye aho. Zakariya nk'umutanzi arasa nkaho nibatwereka iki cyifuzo ko yakomeje kujyana imbere y'Imana ariko batwereka we ubwe akomeza kujya ku gicaniro. Praise be to God that even though they had given up, we don't see them continuing as a priest Zachariah. He continued going to the altar even though he did not present this request back to God. Igihe kigeze, isaha igeze. When the appointed time arrived, ugomba kumenya icyo umutamzi yakoraga, ugomba kumenya uburyo abatamzi bakoraga, ugomba kumenya aho babaga nuko byagendaga. Ariko kubera umwanya sindi bubicemo kugira ngo dusenge, biratangaje ko mu byabaga byose ku mutamzi, biratangaje ko marayika uba imbere y'Imana uzanye igisubizo cy'iyi couple atamusanze hirya no hino aho abatamzi baba, amusanze he? Amusanze ku gicaniro. Among the many functions that the priest used to do, it is so surprising that the angel of the Lord did not find him anywhere else, but he found him at the altar. Biratangaje ko Zakariya n'igihe atari yiteze gusubizwa nicyo gihe asubijwe. It is so surprising that even in the time Zachariah was not ready to be answered, it is the exact time that he has been answered. Aba ni abantu bakomeje urugendo rujya ku gicaniro n'igihe hari inzitizi nyinshi babuza kujya ku gicaniro. These are people that continue to go to the altar even though they had a lot of limitations that would stop them to go to the altar. Mwanyemerera nkabahaho aka kantu ho gato.
ikintu gikomeye ntabwo ari igicaniro ahubwo resistance cyangwa ibintu bikubuza kwegera igicaniro cy'Imana, ibintu bikubuza bikwitambika imbere biba bihari buriya. Intsinzi si ukugera ku gicaniro, intsinzi ni ukurenga imipaka, ni ukurenga limitation, ni ukurenga ibintu bikubuza bisa nkaho bitakumotiva kujya ku gicaniro, gukomeza ukagenda niyo ntsinzi ya mbere. Your victory, your greatest victory is not for you to get to the altar, but it is you penetrating through all the obstacles, penetrating through all the limitations, going over all the borders that have been put in front of you. It is not you getting to the altar. Igicaniro ubwo abantu batutatangiye ntago bamenye ibyo ari byo kandi umwanya wagiye, ariko munyemerere mbabwire ngo marayika aramubwira ngo ndi Gaburiyeli. The angel told him that I am Gabriel. Ndi marayika Gaburiyeli uba imbere y'Imana, kandi twabonye dutangiriza inyigisho ko imbere y'Imana hari iki? Hari igicaniro. I am angel Gabriel who stands before the Lord, and when we started so, niwe woherejwe igihe cyande. This one was the one who was sent. Igihe cya Mariya murabyibuka? In the time of Mary, nabwo yaratumwe araza azanye inkuru nziza. he was sent and he was bringing good news as well. Amubwira ngo nzanye inkuru nziza y'umunezero uzaba ku bantu b'Imana, uzabyara umwana Mariya azitwa tararara. N'uyu mumarayika ni Gaburiyeli waje, saying that he's bringing good tidings. You're going to be overjoyed. You're going to have to birth a child, and each person is going to be joyful. Igihe cyose igicaniro cy'abakristo cyo gusenga gitwawe kagera aho kigomba kugera, ubababwiza ukuri ikintu kiba. Ikiba nuko igicaniro nkuko Bibiliya ivuga mu byakozwe n'intumwa ibice cya 10 muri Korneliyo, gusenga kwawe kumviswe ngo byabaye nka monuma, nk'umunara wazamutse. Gusenga kwawe kwagiye kubatse urwibutso imbere y'Imana, none tumanuwe. Kandi iyo igihe cyawe kigeze, marayika uza ntabwo ari marayika w'ikibi, ni marayika w'inkuru nziza, kuko aza nicyo wategereje. When your time has come, it is not that the angel of evil that comes, it is the angel who brings good news, because he knows that your appointed time has come. Iyo igihe kigeze, marayika uba mu kubaho kw'Imana niwe woherezwa. Ikintu kiranga gukora kw'Imana, gukora kw'igicaniro cy'Imana ni presence y'Imana. The thing that characterizes the operation of the way God works, it is the presence of God, and that is when he sends the angel who is in his presence. Aho mpereye ku gicaniro cyiza. I've started from a good altar. Ubutanza bereka igicaniro kibi hamwe n'igicaniro cyiza, uburyo ikibi gikora n'ibintu byinshi twitiranya biva ku gicaniro kibi. I tell you, hari ibintu ugomba kumenya, hari ibintu tugomba kumenya, kuko hari ibintu abantu babona bakabifata nk'ibi sanzwe. There are things that people see and they feel like it is normal, but I'm going to show you the things that we confuse that actually do come from the evil altar. Bikava ariko uzi kubona umuntu ahora buri gihe arakora agakora, ariko hari ukuntu imyaka ukoze uyibaze n'icyo ugezeho ntabe birasa nkaho ari gutangiye gukora. Imagine you know a person who has been working for a long time, but if you compare the time you've been working and the time, the results that you've been seeing, it's as if you had just started working now. Sinshaka kujya ku gicaniro kibi, icyo nzakijyaho ubutaha. I will not go to the evil altar. Munyemerere focusinga kubera iminota mike nyuma dusenge. Because of the few minutes that we have, let us focus here. Marayika Gaburiyeli aramubwiye ngo ubu natumwe. Angel Gabriel said, now I've been sent. Ategereza ko Zakariya mu byabamo byose arategereje, kuko hari ahantu marayika agomba kumanukira. He's waiting because in everything there is a place where the angel needs to come down to. Hari level igicaniro kigomba kuba kigezeho kugira ngo uri kunyabwiye Korneliyo. Remember what he told Cornelius. Bagiye kubwira Korneliyo mu nzozi tararara, abona tararara na Petero ahari. When he told Peter even where he was, yabonye message niyo Korneliyo yagize gute? When he received the same message as Cornelius, aho yarari abona message imubwira ngo genda urebe Korneliyo. Korneliyo nawe ahari bamumanukiye bamubwira ngo Petero araje. Where he was, they told Peter, go see Cornelius, and they told Cornelius, Peter is on the way coming. Nukuvuga
ngo igicaniro iyo kigeze gusubiza gikubita hose abo igisubizo cyawe kiri gikubita hose. I tell you, Petero ntiyagombaga gutegereza. Icyo yakoze yaramanutse ngo yararimo arasenga ari hejuru ku isaha cyenda, aramanuka atangira urugendo rujya kwa Ndevwa ngo kwa Korneliyo. Peter was praying at the 9th hour and he started the journey to go to Cornelius. Let me tell you that when the altar has come, when it is going to answer, it hits every area of your life. Korneliyo nawe muri iyo minsi itatu Petero arimo araza, hari abantu bafite kwizera avuga ngo haleluya. There are people who have faith. Korneliyo ntabwo yategereje, yatangiye gutanga invitation mu baturanyi. Cornelius, arababwira ngo niboneye marayika ambwira ngo isaha yanjye he did not. yageze. He gave an invitation. He said, I've seen the angel telling me that my appointed hour has come. Atangira kujya mu baturanyi arababwira ngo karibi wanje mfite ikirori, karibi wanje mfite ikirori. Ndashaka mubone Korneliyo ajya gusaba tente. I wanted to Ndashaka kubona Korneliyo yokesha iki. I wanted to look at Cornelius bringing all the catering, Come all close. the Come close. Ndashaka kureba Korneliyo barimo bararya rangaki kagasimba agahene. I wanted to look at Cornelius when they're eating goat. Umunsi wa mbere The first day, bararya areba ku marembo abona they nta ate gisubizo. and he saw at the gate there was no answer. Ikibazo cyanjye basubijwe ntibasubijwe. Had they been answered or not? Petero yari maraza kuko yahageze ku munsi nyuma y'umunsi wa gatatu. Peter was on the way because he came on the after the third day. Umunsi wa kabiri arababwira ngo nimugaruke murye munywe. Icyo nzi namaze kumva message iri clear yavuye imbere y'Imana kuri amva nasubijwe ndategereje gusa. Ategereje iki? Ntacyazi. On the second day he said, come eat and drink because I've heard the message from God. He is just waiting. What is he waiting for? He doesn't know. Umunsi wa kabiri baraza bararya, ntabwo yari yakoze ihene, yari yakoze agakwavu. Second day they came, he did not do a goat, this time it was a rabbit. Bagakubita ku mushito barashitura. Ndashaka kureba abantu bicaye abaserva fanta. I wanted to look at all the people who are serving people. Bakamubaza Korneliyo habaye iki? They asked Cornelius, what happened? Akabasubiza ngo numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo isaha yageze ngo kandi gusenga kwanjye kwageze imbere y'Imana. He heard and he said, I heard God telling me that my appointed hour has come and my prayer has gotten to God. None dutegereze iki? Now what are we waiting for? Ndashaka murebe kwizera na Korneliyo ntabwo yarazi icyo ategereje. Even Cornelius himself did not know what he was waiting for. Yarazi gusa ngo hari umugabo witwa Petero ugiye kuza gukora iki. I don't know. Aje kudukubita simbizi ariko icyo nzi icyo ari bukore cyose kivuye imbere. He knew there was a man called Peter. He doesn't know what he's coming to do, but all he knows that whatever he's going to do is coming from God. Bamaze kurya agakwavu, after eating that rabbit, barya pilau, after eating pilau, abona nijoro burije, and it was night time, areba ku marembo nta mushyitsi, looked at the gates, there was no one, abaza madamu abana bose bari bambaye amakanzu asa, asked the wife and all the children were dressed in the same dresses. arababaza baramubaza papa dukuremo cyangwa dukomeze twambare. Umushyitsi arihe ati ntabyo nzi, ijwi ryambwiye ngo isaha yageze. They asked that, should we remove our clothes? He said, no, where are we waiting for? Where's the guest? I don't know, but the appointed time has come. Papa dukuramo ikanzu, should we take off our dresses? arababwira ngo nimukuremo. He said, remove them. Ejo tuzongera dutegereze. Tomorrow we're going to wait again. Bukera babwira ngo nimuzana andi mafanta. In the morning he said, bring more sodas. Ariko ngiye barayazana baraselva. They brought them and they served everyone. Agakwavu kari kashize, and then they had no rabbits anymore. arababwira ngo bunana nimwica amafi. They said, now you're going to grill some fish. Baranja ariko bakarya bareba hehe. They would eat, but they were looking around. Barebaga he? Where were they looking? Ku marembo ijwi ryamubwiye gusa ngo isaha yageze, kandi we yarasengaga gusa ariko ntiyarazi mu by'ukuri igisubizo Imana igiye kumuha. The voice was telling her that the hour has come, but he had no idea about the answer that God was about to give him. Marayika mu nzozi yaramubwiye ngo gusenga kwawe kwagize gute? The angel told him in the dream that your prayer has been heard. Tegura, arategura. Just prepare, and he prepared. Mbariza ukwegere, urimo urategura iki? Ask your neighbor, what is it that you're preparing for? Mubwira ngo urimo urategura iki? What are you preparing? Mubwira ngo kwizera kutagira imirimo aba ari impfabusa, urimo urategura iki? Tell them that faith without works is dead. What is it that you're preparing? Neretse Pastor Nita naramubwiye nako ndamubwira n'umuntu arambwiye ngo ubu ndi mu isoko rya Nyarugenge nagiye kureba ikanzu ya mariage. I told Pastor Anita there's someone who told me I'm in Nyarugenge right now and I'm looking for my wedding gown. Ahageze
ageze arimo aripima asohotse muri ka kazu kandi nta fiance. When he was trying it, she was trying it on. She doesn't even have a fiance. Asohotse muri ka kazu ariko nkunda abantu bizera. I love people with faith. Ahakubitanira n'undi mu grace room nawe udafite fiance uje kugira gute kwipimisha ka kanzu ka mariage. She met another young lady who's also trying on a wedding gown who doesn't have a fiance as well. Ndamubwira ni noneho ibyo mbonye. And I said, what I have seen now. Umwe yikubise ikanzu gutya undi akubita gutya. One is putting on a dress. Twoherereze mami 1 2 3. Like, let's send to mommy 1 2 3, let's go. Umwe arambwira ngo mami turakubitaniye noneho rambika ikiganzu uvuge ngo this year. And then he said, now we have met here, now lay a hand and say this year. Ndabasubiza kuri nimero y'umwe ndababwira ngo uko mwizeye aba ariko biba mu izina. And I told them, as you believe, let it be to you as you believe. Dukomeza inama turikomereza nyuma y'iminsi nk'ibiri. After about 2 days. Ariko mana yanjye. Nyuma y'iminsi ibiri. After 2 days. Umuntu bakorana tuvuga ngo bakorana. A colleague that they work together. Yarambwira ati pastor ndamuzi ku buryo. They said, I know this person to the point. Ikintu yaba mbeshye ntikibaho kuko ntabwo byatangiye azanshaka. Nari sister biba inshuti magara atangira kujya ambwira ntere turiya cyangwa ntere turiya. Uri uramubona ute akama icyifuzo cyo kubisengera. This person nkabisengera mubo ntekereza ntabwo yabaga mo. Among the people that I thought that would date me, this person was not among them because we used to be sisters. We came from sisters to be best friend, and he would ask me, who is it that I can date? Baba inshuti cyane kuri urwo rwego. They became best friends to that level. So haro yaramaze iminsi arimo aramubwira ati tumusengere 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 tumusengere. There is one who used to say, pray for this one, let's pray for this one, let's pray for this one. Kuko atajya namutekereza ajya kwipima iki ikanzu. The other one, because aragaruka mu kazi. She went to try on the wedding gown. Asanga iryo joro uyu wajyaga amubwira ngo dusengere uri yagize iyerekwa ntabwo yagize inzozi yagize iyerekwa rimwereka ko uri abarimo barasengera siwe ngo yagiye kubona ngo afite isura y'igikeri. This one had a vision. Wabona ngo afite amaboko bambwiye ibintu ndatangara ngo arangije abona uyu bakorana abyutse mu gitondo ngo arasenga ngo yumva conviction imubwira ngo nubwo utajyaga umureba uyu niwe nakuremeye. This one felt a conviction. Aragenda bibwira madama Zera ariko munyumvire. Please listen. Undi amaze iminsi ibiri amaze kwipima gatsi aramubwira ngo umva rero uwo wundi twasengeraga ntabwo ari we. I'm sorry kuko ndabizi ko bigiye kukubabaza. He apologized. Bigiye kugira gute kukubabaza kuko ndabizi kutabitekereza maybe ntushobora no kunyemera kuko turakorana uranzi umva ro nkubwire uzagenda umara imyaka nigo ya 3 sinzongera kubisengera sineze kuzongera gusengera tuzabana umunsi Imana izavugana nawe uzagaruka umbwire kuko jewe I'm done. This one said, kandi namenye neza mu muyerekwa ko bishobora kuba ari wowe ariko simfata icyemezo nawe Imana itaravugana nawe jewe ntuzongere kusengera uriya mureke n'igikeri niwongere kubisengera genda usengera ibyawe nanjye. Arambwira ati pastor kandi this is my boss. Uyu ni boss wanjye nzi imico ye pastor mba hafi ye every day. Nzi uburyo akunda Imana nzi uburyo yitwara ati nzi ibintu byinshi nzi karakteri ye nayicowe kuyibona. Ndangije nigira nk'umuntu utangaye ngo ndamubwira ngo what. I pretended as if this person, I did not know them because they were my boss. Now, the person we're praying for, this person had a vision. This person turned into a frog. The face became into a frog and other things I don't want to talk about. Eventually he said, now, even though I'm not convinced very well that it is you, but I think inside of me that it is you. But I will not take a step until you also go and pray for it. Even if you take 3 years, I will continue to wait for you. This young lady was saying, this one is my boss. I know his behaviors. I know how he speaks. I know everything, how he's a Christian, and she was very surprised. Now he started acting as if she was playing hard to get. And then she continued to play hard to get. Asked him, I want you to do it. Hey. Are you sure? Yes. Ongera ijwi. Are you sure? Are you sure? Ati really? Really? Yaranga ati pastor mu mutima naravuze nti ngo
She said in my heart, I ngo said, wari "What? wava inyuma y'umuntu ugahita ujya kuri toilette Have you ntacyo ugiye gukora Have you ever left a ngo person habamo go to the bathroom? indorerwamo naragenda ayireba neza There was a mirror and I went and looked at it. ngo ndireba ndavuga ngo jewe mwene I looked at myself and I wondered, me who comes from such and such imana family. yarayimvuganiye nijoro God spoke on my behalf ate at se buriya night. byashoboka ko mbona umugabo ukunda imana kuriya Is it possible for me to receive a husband zaku that ese loves God like ubundi that? azi icyo arimo aravuga Does he even know what he's talking about? ni none se wamusubije iki ati pastor n'ubu naramufunganye isura And I said, what did you answer? He said, I azi said ko as if ndimo I don't. ndasenga kandi ndimo ndashima He thinks I'm praying, but I'm actually thanking God. ako mwakumvise Did you hear that? azi ko ndimo ndasenga naramwifunganye isura n'umwana ni praise god nkahita ajya muri ofisi yanjye atariko ngera imbere y'imana nkikuruba I meet him and I say, praise God, but when I get before the Lord, I roll down and I say, thank you, Jesus. ati n'ubu pata sindabyumva namwe none se uzamusubiza ryari Even now I don't get it, and I said, when are you going niba to give utari him an answer? murabisengera utegereje iki If you're not praying for it, what are ati you pastor waiting for? nsenga ibiki And she said, Pastor, pray naragiye for what? nkambara ikanzu nkayikwereka ukayisengera ubuse sinsubijwe I put on a dress and you prayed for it, and now I've been answered. ati uyu ni umukozi w'imana ati umuntu wera ugira ubuhamya ku kazi This one is a servant of God who has a testimony even at the workplace. ati ni wa muntu uba uvuga ngo yewe naramubaje akabazo wa muntu waramusengeraga kuko And I asked her a yakubwiye question, gusengera were you praying for that person that he told you to pray for? ndamubwira ni mbwiza ukuri ati pastor singiye kugushuka I told her, tell me the truth, and she said, I'm not going to lie to you. nigeze kubisengera atari ko bitajya kure I once prayed for it. naciyeho uvuga ngo mana niba ari we I said, if it is her, then azabe we let it be her. atari ko nanjye ndi umukobwa But I'm also a girl. beneda yabwiye imana gutyo ati imana nanjye ndi umukobwa She told God, I'm also a girl. ati ko nabonaga ukuntu ameze ukuntu yitwara ukuntu adusengera ukuntu aca bugufi ukuntu akunda abantu ukuntu agira impuhwe ukuntu ababarira abantu nkabwira ko se kubera icyo uriya nanjye ndi hano hafi And I used to say how he has good behaviors, he's so humble, and I said, why this one when I'm here near him? none n'ubu ntaramusubiza Even now she hasn't answered, ariko arimo arashima but she's thanking God. yarambwiye ngo nkomeza nkubitaho ijisho ndebe ko bikirimo So I keep looking to see if he's still none into se it. ubyigwa n'iki ati iyo yabuze atabura amahoro ati ibintu he doesn't atajyaga have akora peace. mbere kwinjira mu ma ofisi y'abantu ntabwo yagiraga atari baraza agacekinga on me He never Kamba used to ati, enter "Are you offices." well? 'Cause umeze Are you neza, well? umeze neza. ati ejo bundi karamucitse are you well baby Last time he said, are you? ngo ndamusubiza ni ya And I answered, yeah. ati icyo nzi cyo arabizi ko mukunda All I know is that he knows ariko that I love nawe him. yabibonye gute atari ko pastor wagiye ureka How is it that he saw that and said, ati "Pastor, do nigeze that?" akaraha kajya he I made myself hard to get. in this sign ati nta muntu n'umwe ujya ujya mu modoka ye ati ni umuntu ufite character nta muntu ajya hari ifite He never gives a right to anyone. He's a person with character. atari ko ejo bundi twatinze mu maraporo n'ibiki baradukaranga turatinda ati abura uko ataha yarangije ngo agitangira kugira impungenge z'ukundi butahe And last time we were in reports Okay. of different things, and then he was worried about how I'm going to go back home. arangije aramubwira ati burije cyane you have to go He said, it is too late, you have to go. ati nsohotse When I got out, usanga hari taxi moto there was a cab. aravuga ngo burije cyane ati so imyaka yose nakoreye aho Oh, ntabwo bwiraga it never got late. I never got off work late. icyo nari mbizaniye urakizi Do you know why I was bringing this story? yarasenze ahagarara mu kwiza yagiye kwipima ikanzu mbibwira pastor Anita nta n'umuntu uragira gute She went to try on the Bravo. wedding gown without even a person approaching her. none biraba ntibiba Is it going to happen? Yes or no? biraba ntibiba Will it happen? Yes or no? basigaye bamubwira ngo sohoka muri office kuko yumva boss yavuze ngo sohoka you have to Now the boss says go out of the office because when they say get out, you go. ejo naramubajije ndimo ndamubaza bimeze gute are you praying about it ati pastor noneho yasaze tu nubwo ndimo niraza inyanza ati kandi nanjye ngiye guturika I asked her, are you praying about it? He said, he's now going crazy. Even myself, I'm about to bust. ni none se bimeze gute And I said, well, how is it going? ati narimo ndareba ahantu tuzakorera ubukwe I was looking at the places where we're going to get married. ni none se nta nubwo uremera ati pastor
haven't narimo even said ndareba yes. ko babukinga 1 year before. I was looking around because they booked 1 year Ndimo before. ndareba ahantu batazaninza muri 6 months. In a place where they're not going to delay me. Utaramwemera tereka banze kwanza karangike muri Grace Room ntabwo twerekana ko twabacagaga abagabo cyane. In Grace Room, we don't just show that we wanted husbands. Ati kanzu ndayifite. I have the dress. Ariko mwumve yabonye kanzu aramubwira ngo baramaza ngo uyikeneye ryari avuga igihe beneda. She got the dress and they asked her, when do you need the dress? And she put a date. Arangije ariko munyumvire abakobwa bagiye yarantangaje ashyiraho ka avance. And then she paid the advance money. Aho hankuyeho That was too much. yakubiseho avance. She just paid the money. Aramubwira ati guyabitsa ni avance kugira ngo Said, I'm just booking so that. ariko hari ibintu biprovoke igicaniro I tell you. There are some things that provoke the altar. Mbwirira ukwegereye urimo urategura iki umva Koloneli yateguye ameza akajya bavuga ati nimurye abashyitsi bakarya umunsi wa mbere barataha uwa kabiri barataha uwa gatatu bagiye kubona mu marembo hatunguka Petero araza batazi uwo ari we ariko amubonye aramumenya. Cornelius was preparing all this time, and then one day they saw a person entering through the gates. When he saw him, he knew who he was. Tekereza marayika ntiyamubwiye icyo bari bumusubize. The angel didn't tell him what they're going to answer him. Nta nubwo yamubwiye details ibyo yasengeye. He didn't talk about the details of what he prayed for. Igitangaje nuko Imana ibizi igisubizo cy'icyo. The surprising thing is that God knows the answer of what you've been yagiye praying for. kubona ku munsi wa gatatu bicaye barya banywa bategereje kuko marayika yamubwiye ngo isaha On the third day, yageze. when they were drinking and eating, because the angel had said the appointed hour has come. bagiye kubona mu marembo babona umugabo udasanzwe aho arinjiye yuzuye ubwiza bw'Imana. Petero ahita aramubwira ngo mu isaha iyi n'iyi ku munsi wa kangahe narimo ndasenga ngo ndi hejuru ngo marayika w'umwami Imana aransanga ngo ngiri yerekwa. Korneli ati aha abashyitsi bati okay arababwira Bibiliya avuga ngo bakira aho. Say, as they were still there, ijuru rirasaduka heaven opened. bose ntibazi igisubizo cy'icyo bagize gute. They all don't know the answer of what they're waiting for. Bibiliya avuga ngo umwuka wera agira gute. The Bible says that the Holy Spirit arabamanukira Koloneliyo abana be umugore we abashyitsi batumiwe ku birori bose baruzuzwa. Dore ufite brochette munsi y'ameza wari ufite fanta orange ari hariya hasi hariya kubera iki iyi gicaniro cyamaze kwaka. Presentation ya mbere ni mwuka wera. when the altar is already lit, the first presentation is the Holy Spirit, because every single person in that event, including the family of Cornelius, Yes. the wife and the children, they were all filled with the Holy Spirit. bose baruzuzwa. Umubabwiza ukuri dutangirira aha igicaniro iyo kirimo kiraka neza ubanza wa mbere ukingura igicaniro ni umwuka. When the, ongera ijwi ongera cyane ongera cyane. when the altar, Umwuka wera niwe ufata urufunguzo agakata liba puf. Kubera iki ibikurikiraho byose ni ukugenda ufata gusa. Iyo umwuka w'Imana yamaze gufata intebe ugenda buri kona yose iramwitaba. when the Spirit of the Lord has already taken the throne, every single area answers him. And when the fire is burning on the altar, the Holy Spirit is the one who launches everything. He cuts the ribbon and he touches every single area of your life. Kuko icyentroduiza igicaniro icyo ari cyo cyose, yaba igicaniro cy'umucyo ni umwuka w'Imana, igicaniro cy'umwijima ni imyuka mibi. What introduces the altar, when there is the altar of light, it is the Holy Spirit. When it is the altar of darkness, it is evil spirits. Niyo mpamvu musanga ibicaniro bibi bikurikira imiryango. Iyo habaye ikintu ugasanga ikintu gisimbutse generasiyo imwe gisimbukiye kuri generasiyo yindi, iyo ni iki? Ni transfer y'imyuka mibi. When you see evil altars going through families, it is Yes. a transfer from one generation to another. Kubera iki mu mwuka nta myaka ibayo. Because in the spirit there are no years or ages. Twebwe twavuga ngo ni imyaka myinshi kuva sogokuruza apfuye. Ni mu mubiri, mu mwuka ni nk'aka kanya nta myaka ibayo. For us, we would Imyaka say, 200 imyaka 80 nta myaka ibayo. Mu mwuka ni
In the spirit, so there are no years. ikintu cyari kuri sogokuruza gusimbukira ku mwana muto w'imyaka 5 nta gitangaza kiriyo kuko ni transfer. What was on the Imyuka great-grandfather, for it to come on a child who's 5 years old, Yes. it is a transfer of the evil spirits. Niyo mpamvu mubona umwana ashobora oh Jesus kuko ninze mu bintu bya deliverance ndimo ndasobanukirwa ibintu by'ishaitani. Umwana ashobora gusufura umugabo akireba kuko bitabi iwacu, umugore akireba ko bitabi iwacu ibi bintu bivuye. A child can Kumbe suffer. bisimbutse generation esheshatu. A child can suffer, and the husband will say, "This doesn't come from my family." The wife will say the same thing, but this has skipped 6 generations. Generation esheshatu zirasimbutse mu mwuka nta myaka ihari. 6 generations, because in the spirit there are no years. Nayo There are no years. icyabaye kuri sogokuruza kuba ku buvivure ni nk'ikintu kihari cyabaye mu masegonda. What So hap- now there is no gitangaza gihari. What Ni happened? amaraso. It is just the blood. What happened to the great-grandfather, for it to happen to the grandchild or the great-grandchild or to the 4th generation, it is no surprise. Niyo mpamvu ubona umwana ashobora gusufura ikintu kivuye kuri ukibazo uzi ko papa we yitonda, ko turi abakozi b'Imana, kuri wacu abo tuvukana bidahari, ko kwa sogokuru mpazi nawe yari yarakijijwe. Kumbe ni 1 2 3 4 generations. A child can suffer. Ugatangira gukurikirwa n'ibintu kibaza ati pourquoi moi, why me? You start being followed up Ibi ni by ibiki? some things, and you wonder why it is you, and then it is actually the 1st generation that is following you. Ukabona umuntu yarakoze ajya tutuka ariko nta ntambwe n'imwe ifatika ajya agira gute ajya atera, kandi niwabo nuko bose barakoze murakora ariko rien. In a family, everyone works, you all work, but you never achieve anything. Cyangwa ugasanga ururimi mvuga murarwumva. Do you understand what I'm saying? Kumbe igicaniro cyo gatsindwa cyasimbutse de generation et de generation. The altar has 6 Ugasanga rimwe na rimwe generations. gisimbukiye ku mwana uyu mu bantu 8 mu bantu 10 mu bantu 12. And then sometimes it chooses only one child among 10 or 12 people. Kuko ni ikintu ni transfer y'imyuka mibi. It is a transfer of bad evil spirits. Nkuko bashobora kubaza ngo iwanyu mu muryango habayo asthma. As they can ask you, in your family, do you have asthma? Oya, No. iwacu ntayo, tuvukana nayo, kwa papa ntayo, kwa mama nayo. Iyi yavuye he? Ukumva umukecuru aravuze ati ariko iwabo wa habaga. And you hear a Asthma. grandmother saying in our generations, igasimbuka ibintu amaraso dwi it skips bikajya ahantu. a lot of things, and then it goes to that, lands on that child. Reka mbabwire ngo ikintu gitransfera gikingura igicaniro ni umwuka. The thing that opens the spirit or the altar, it is the spirit. Muribuka ku munsi wa Pentecote? Remember on the day of Pentecost? Bible iravuga ngo umwuka w'Imana yamanutse nk'umuriri utungura ibirimi by'umuriro bibajyaho bari mu cyumba cyo hejuru. Abagabo bagiye kumva bumva barasa n'abahagaze ku mashanyarazi. Petero watinyaga yihakanye Yesu, inkoko ikagira gute ikabika, agiye kubona yumva aravuga ati buse nkoze ibiki nihakagende Yesu tugendanye imyaka ingana 3 yari agifite icyoba cy'iwabo. Peter already had the fear of his family in the background where he grew up from. Umwuka w'Imana mumanukiye, When the Spirit of the Lord came upon him, igicaniro cy'Uwiteka kibaye kigize kinjiye iwabo, havamo Petero asohoka ashize amanga ati bagabo bene data ntabwo twasinze, iyi ni isaha ya 3 ya mu gitondo. Ahantu yagiriye ubwoba akihakana niho hanagiriye imbaraga zo guhagarara agahamya uwo the place yagombaga guhamya. where he got scared is the same place where he stood and became bold, because the altar of his family was replaced by the altar of God. Tugiye gusenga. We're going to pray. I tell you, umwuka w'Imana niwe waje igihe cya Koroneliyo, abantu baruzuzwa, nta nubwo batubwira icyakurikiyeho kuri Koroneliyo. The Spirit of the Ariko Lord, bivuze iki? Icyo yasabye cyose the Spirit of the Lord, yaragize gute? Yaragihawe. the Spirit of the Lord is the one who came to Hey! the time of Cornelius. They don't tell us what he was given, but one thing is for sure, anything that he asked for, he received it. So guhabwa ku gicaniro umwuka w'Imana niwe ugira gute? Receiving at the altar, the Spirit of the Lord is the one who gives you all those things that you are praying for. Niwe wantroduza icyo ugomba kubona
kikubonera cyose kuri iki gicaniro. He's the one who cy'Uwiteka. introduces every single thing that you need to receive from the altar. Ndasenze ngo muri iyi season buri gicaniro kitava ku Mana cyose I pray in this season that every altar that doesn't come from God, kizime let it be quenched in the name of Jesus. kubw'igicaniro cy'umwuka w'Imana. Because of the altar of the Spirit of the Lord. Kuwa kane ndifuza kubereka igicaniro noneho icyo ari cyo, kirepresenta iki, gikora gute. Tuzareba uburyo ibicaniro by'umwijima byinjira n'uburyo bisohoka, hanyuma turebe igicaniro cy'Uwiteka cyo bigenda gute, niki gikorerwa ku gicaniro cy'Imana, cyangwa ni zihe nkwi tugomba gushyiramo. Mwankurikiye? Have you followed? Ndifuza ko tuzabirebera hamwe kubera iki agakiza k'abacu n'ibyacu kabonetse mu izina rya Yesu. The salvation, our salvation and the salvation of family has been received. I'm going to show you the difference between the evil altars and the altar of God, and the different firewood that you need to put in that altar. Kuko iyo umwuka w'Imana maze gufata intebe mu muntu, munega amatwi aka kantu dusorezaho, iyo amaze gufata intebe akuzura agahinduka inshuti akayobora. Let me tell you the truth. Reka nkubwize ukuri. Impamvu aricyo Korneliyo yabonye nuko iyo yamaze kwicara kuri vola, When the Spirit of the Lord is Bibiliya already- iravuga ngo azabayobora the Bible says He will lead you into all truth. mukuri kose. Ukuri niki? Azabaza niwe ufata akamenya ngo ubu hageze ko ushaka agakatisha kurushaka, ubu hageze ko ubona akazi keza agakata. Niwe ufata volant ukicara mu gikari mu modoka. He's the one who takes the steering wheel and you sit in the back, and He's the one who's driving. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo umuntu ari under the influence. That's why they say that a person is under the influence. Uzareba umuntu uri posede n'imyuka mibi. Look at a person who's possessed with evil spirits. Iyo mubajije ngo biriya bintu wakoraga, ararira ati biriya ni ibiki koko, ni je buriya koko. No. Uzi impamvu yarabibonaga ko ari we, ariko hari ikindi kintu gifashe When you tell them vola, that you're the one who was doing this, kiramujyana agakurikira abakobwa agasambanya abona ibintu. Iyo ubona umugabo usambanya akana k'imyaka 6, tuvugishe ukuri, when you see a man who's fornicating with a naramwiboneye child of mureba mu maso gutya, imyaka 57 57 years old, yafashe akana ke k'imyaka 6. raped her 6-year-old child. Umubyeyi we turamufisha muri compassion, niyo mpamvu mbivuga gutyo. We help them in compassion. Nahagaze ku irimbi dushingura kariya kana kitwa ndi hari Solange, yaranagafashe karambabaje cyane. I went there when they were burying Nashinguye her. Solange, akana kahoraga iwanjye kaza gukina n'abandi bana. She used to come and play with other children. Umunsi shingura Solange naravuze ngo abazimu bazashye. The day I buried her, I said evil spirits are going to burn. Ndeba polisi twari iki kigabo barakibaza, narebye umugabo, which kind of devils. Navuze ni satani imeze nk'iyi. Arangije aravuga ngo, And he said, hari ibintu umuntu avuga ukavuga ati nsubiramo numve. there are some things a person Imyaka said. 6. 6 years old. Mama we nguyu, Her mother was dore there. bakuru be ngaba, The elder sisters ngo were there. yagiye kumva yumva nta rundi rukundo yabona usibye rwa Solange. He felt like he had no other love except for Solange. Akakajyana ku ishuri agakata. Siza, ariko siza urayizi, 6 urayizi. Are you hearing this age? 6 years old. Simvuze 7 8, mvuze ngahe? I'm saying 6 years old. Agahora akereka icyuma. He would always present a knife in front of her. Agera ahantu ngo aravuga ngo nzemera ikizakurikiraho cyose, ariko nkunda Solange ko. And he said, I will bear everything that will come after, but I love Solange. Akana karabura, akana kagera ahantu gapfa nabi. Twirutse i Kanombe, umwana yamaze kubura ameze nabi, ndababwira ni mutabare bati ntacyo tugishobora gukora. We went to Kanove to the hospital, but there was nothing they could do. It was Ku done. munsi ukurikiyeho niyo nkuru mbi nigeze numva, mama wakomindura ati mama uzi ko Solange apfuye. On the next day, that's when I heard the mother Ndabwira ntago calling me saying she's bishoboka. dead. And I said it is impossible. Sanga kuko akana bagiye gashyira muri morgue, ndavuga ni what? I found out when she was already dead. Baramufata uriya mugabo baramujyana. They took that man. Iwabo mu muryango w'uyu musaza wa 57. In the family of this man of 57 years old, Kurikirana abafunzwe kubera gufata utwana ku ngufu barenga 7 pastor.
follow up those who have been in prison One because family. of raping of 6 years old. It is only 7 people in one family. uyu mumama arahari She's here. ni This umuntu one dufite is- muri compassion It is someone we have in dusura buri compassion. munsi yagwaye umutima urarenga yenda She had a heart issue. baramufasha yakwibuka umwana we akaremba yakwibuka ibyabaye iwe ati ntibishoboka se birashoboka ntabwo byabaye iwanjye ntibishoboka. She says she denies it. She said this did not happen in my So family. amakuru amenyekanye bagenda bavumbura ikindi nyuma y'amezi abiri bakavumbura ikindi bakamenya ngo mu bisekuru nka bingahe ngo bigeze ngo sekuru yigeze gufata inka ngundi ngo afata inkoko ngundi ngo afata ibi umuryango umwe ariko abazimu bara. They found out that in one family they were doing all kinds of things, even with animals. niyo mpamvu tugomba guhagarara ku gicaniro cy'uwiteka tukavuga ngo enough is enough. That's why we need to stand on the altar. ibyabaye byarabaye guhera kuri jewe gukomeza shizeho urukuta harakurikiraho abazakorera imana harakurikiraho umugisha w'uwiteka harakurikiraho ni twebwe tugiye guhindura ibyava. We are the ones who are going to change whatever is that happened. Everything that happened in our families, we are the ones who are going to be the pioneers of something new. ugomba guhagarara You need to stand nk'inkoni imwe mu butayu as one stick in the wilderness. ukavuga ngo mpagaze kubera umuryango wa kanaka ibyo kutashaka ntabwo bizongera ngiye gushaka nkingura urugi abazakurikiraho bose ubukwe ntabwo bizongera. And say, I'm going to stand, I'm going to open weddings for every single person who is going to follow. Things of not getting married is going to stop from me. buri muryango hyperwati urahagarara neza uti ndakize hypertension abazakurikiraho bose nta n'uzagira igicurane. You're going to stand and you're going to say, each person who had high blood pressure is going to start from me. I'm going to be healed. And each person is going to be healed from me. ariko ni gute wanyereka jewe nzi umuryango ugasanga nta n'umwe ufite na gahunda yo gushaka. You find a family, Pastor there's ntawe baraguseka no one has plans to get baratuje married. baratuje abantu barenga 10 baratuje bose. They're so comfortable. There are 10 of them, all comfortable. baracyari batoya bien sûr They're still young, yes. kuko bucura bwabo Because their youngest afite 40 is 40 years old. no baracyari très jeune Oh, they are very young. hacyari ibyiringiro. There's still hope. Pastor abantu batuje Very comfortable. banababwira gukizwa bati Tell them about no their lives of umwe Christ. babiri batatu bane batanu barindwi umunani bucura afite 40. 8 of them and the youngest, the last Hanyuma one umbwire ngo is ni 40 sawa. years. And you tell me that is normal. igitangaje nuko igicaniro cy'umwijima cyo gatsindwa nubwo cyakwaka gute iyo umaze guhindura hano. The evil altar, however much it will be burning, igicaniro cy'umucyo umwuka w'Imana iyo wamwemereye agufatira vola gutya when you allow the Holy Spirit bubwire ngo of fata God, vola mwuka wera He takes the wheel. Please tell him. Take the wheel. afatiraho agashyiramo 4 kuri 4. He puts in the 4th gear. niba umenya ngo ubu dukatire hano iyi rompo ndakatira aha ubu aha simatse kuko hari iki dukatira aha mwana wanjye ubu nugera ahora muri dukata ubu ujya gusaba visa ubu garuka kuko uwawe ari hirya. He Ega always bose tells ntabwo bari aha. they're not all here because He tells you go get the visa because yours is somewhere there. nkubitira ukwegereye emerera umwuka w'Imana afate vola. Tell your neighbor, allow the Holy Spirit to take the wheel. wari wabona umuntu wasinze Have you seen a person who's drunk? abari munsi ya influence y'iki They're under the alcohol influence ya alcohol sibyo. of alcohol. wari wamusanga aryamye mu muferegi Have you found them sleeping in a trench? uzi amahoro menshi abafite Do you know how much peace they have? uzi ko abatanibuka ko ari docteur. They don't even remember that they're a doctor. no anakureba marinette ati They even look at you through the glasses. ati uri umusazi Say, are you crazy? urashakaho icyana umuferegi What are you looking for here? jya kuryama Go to bed. ndekera hanguwe neza. Leave me here. hari ikindi cyafashe There is something else Cyafashe that has vola. taken the wheel. kuko nta kuntu wambwira ngo we professor Because you cannot tell me that a professor. nigeze kuva kubwiriza ubutumwa many years ago nisangira professor umugore we twariganye I once found a professor that I went to school with a wife.
pastor yaragiye kwinjiza imodoka mu gipangu biranga. He was going to go through the gate with the car in the Agomba kuba door. yarabuze umuryango. He could not see the Imana ishimwe ko yanamugejeje basi. And praise be to God that he was Umuryango. able to arrive to his gate. Imodoka iraza ijya hagati neza ayihagarika mu muhanda. The car came in the middle in the street. Somva kubwiriza ndimo ndataha bwari bwijemo. I came back from preaching Mbura honje. and I couldn't find a way to Ndaza ku kirahuri ntazi kwa kanaka se. I came to the Ndebyemo cell. pastor. When I looked through, Yasinziriye. he was asleep Imodoka irimo iraka. and the car was Imana on. irinda abayo. God protects his own. Irimo iraka neza vuga. car is on. Arajyamye cyo kuri vora. He's sleeping on the steering wheel. Ndebye hirya mbona rwose ariko Imana sinzi ukuntu kuguru kwe kwahagaze kwakazi ndagiye kuri feri. I don't know how his leg was on the brake, Irimo iraka sitable. but the car was on. Arimo aragona koko. He was snoring. Nkubita ku rugi. And then I knocked on Umuzamu it. araza. And then the gatesman came. Ajya guhamagara madamu. He went to call the wife. Madamu araza ati oh pastor. Atubonye by'iwanjye. He said, you have seen the things of my own home. Arabimenyereye ubonye icyifuzo pastor. I am used to it now. You have seen a prayer request. Ahita abwira umuzamu ati ngwino. Ajya hirya arafungura. Ntabwo yari yablotse. He did not lock. Ahita aragira ati madamu neza akubita muri parking. He put it in parking. Arazimya ntabwo ahari ndimo ndareba agafilime gasemuye. Seeing my own movie interpreted. Ariko wari wumva umuntu ugona. Have you heard a Aryamye kuri person vola. snoring when he's sleeping on the steering wheel? Satani ni mubi. The enemy is evil. Ahita abwira umuzamu ati hamagara umuhungu uyu sinamumenya arava mu nzu naza ati muzee yaje. And he called them and he said, Barakingura kugira ngo baterure. Arambwira ati ubu yasinziriye nubwo wakubita. as he has slept here, even if Nubwo wazana icyuma iyo yasinze gutya ntashobora kubyuka. when he's drunk like this, he cannot Yewe wake ndimo up. ndareba iki? What am I looking at? Madamu araza afata neza mu gatuza ati muterure 1 2 3. The wife said, let's carry him. Beneda narababaye koko yari yambaye ipantaro ya kaki. He had on a khaki pants, Nabonye ibintu bibi. sober pants. Wabimenye? Agomba kuba yaratangiye kwikoraho imyanda nk'amasaha 4 ya ambere. He was probably had done all those things on him Ndavuga for the imiremire first n'imigufi. 4 days. Mwihangane. Mpagaze ndeba. I was standing there looking Ntabwo at it. urabona umugore agira ikimwaro. You have never seen a woman being ashamed. Umuzamu areba, umukozi wo mu gikara areba, n'uwo musore babanaga bose baterura. Umva. Wari wumva odeur mbi. Have you smelled a bad odor? Akiri maragona. When he was still snoring, they were carrying Barajyana. him. They took him. Baraterura professor. He was a professor. Barajyana ndeba ndakurikira. I love to follow. I was following up. Ndakurikira. I followed. Ndabwira ni ndasenza Imana izakwibuka ati pastor. Ubonye icyifuzo atari kubasi. Imana ishimwe basi kwinazanye. So praise be to God that he has actually brought him. Imana izakwibuka. God is going to remember you. Nisigara nibaza nk'umugore bigiye kugenda gute? I remain wondering as a wife, what is it that is going to happen? Aramujyana mu cyumba. Is he going to bring? Agiye muri logistics. She's in the logistics now. Arahamagara nde umukozi samwoze. Is she going to call the Hallelujah. maid to wash Yarari him? under influence He was under the influence y'umwuka utari mwiza. of a bad spirit. Urakujyana ugukoresha ibintu mu gitondo ukamwara ukumva ugize isoni z'ibyabaye ariko still ugakomeza kuko ntabwo ari wowe wicaye kuri vola. Uri kuri vola niwe ushyira ukuguru. It takes you and it makes you do things that you even regret because you're not the one who is in charge. The one who is taking the steering wheel is the one who is leading you. Baza Pastor Anita dutangira amasengesho y'imisi 70 yari muri covid nibwo bwa mbere twumvaga ibintu tugafunga neza gutya. When we started the 7 Tugataha days of prayer dufashe and gusa fasting, ibintu mvise n'ibiki. we would hear things and we close our ears. Umugabo yaratwihamagariye arira ati Aman- pastor uzi ko umugore wanjye dore ko gukora ubukwe ngomba kumutamba igitambo. A man called Bangahe us. yari yatambye pastor 2 bagakora ubukwe bwiza bakamarsha neza muri South Africa. Bagakora ubukwe abizi neza ko uyu musheri we afite amezi agapfa make.
This one would get married and bose bapfaga batwite. and he knew he would sacrifice his wives after a few months they had gotten Amafaranga married while akiyongera, they're pregnant. amafaranga agakomeza azamuka mu maranga. He would continue to go up in ranks. Buke yarongora grace room. And then he got married to a grace room member. Ariko munyumvire, Listen, pastor fata mikro ni nawe mwavuganye. please take the microphone. You're the one he talked Pastor to. yarongoye umugore South Africa wa connects kuri grace room. You remember? He got married to a woman. Twasenga umugore akagira ate? When would we pray? Agasenga. Twakwatsa nawe akatsa. Umugabo nibiki byamunaniye pastor? What happened to the man? Baha inkuru. byaramunaniye gutanga umugore. He was not able to Aho sacrifice the yajyaga wife. Yego. yagiyeyo baramubwira ati ariko noneho ntago turimo turabasha gukurura uyu muntu. Ongera ijwi neza pastor. Ngo uyu muntu Afite ngo afite iki ko tutabasha kumukurura. Icyo mbaza baramukururira he? arimo arakururirwa he pastor? They would say, this person we're not able to pull, we cannot connect. Where is this person? Where is Niki it? We cannot connect. gitumye batamukurura ariko? Why is it they cannot pull this person to where they want to get them? Uwa mbere The first yapfuye Byarakunze. gutanga amazina atanga impeta baramubwira ati nta Done. n'amezi abiri afite. Umugore ati sheri natwise. Yamenyaga ko batwise bagahita bamenya ngo bagiye gupfa kugira ngo apane n'umwana. they would Abo know ni that babiri ranka ye igahita igira gute? Ikazamuka. Ikazamuka. the wife would die with the pregnancy and the rank would go up of the husband. Ngo bagahita bajya iwabo hajya ari ni Burundi aho umugore yabagabo bakajya iwabo akarira cyane madamu wagiye apfuye atwite. Uwa kabiri akaza. Mariage afite amafaranga erega. He has money. Ariko mukunda abafite amafaranga. You know people who have money. Aha. Nakomeje. Uwa kabiri araza. The second Nta one, gicaniro afite. he has no altar. Yapfuye kubona twita ati sheri uratwita igihe amen. Amezi angahe uko amezi azamuka ataha baramubonye nawe baramwica. As the months would N'umwana go, Munda. abahuye n'umugi no grace room. then he met a grace room member. Buri mugoroba ngo yatsaga televiziyo muri salo. Every night, Nta bya honeymoon. Muri honeymoon yari muri Libra dotiso lira la bete le nosa la pa. Eliti le bila lo so aya. in the during the Ati Uwiteka uri Imana muri uru rugo. Uwiteka uri Imana muri uru rugo. Nguhaye urugo rwanjye ruzaba amahoro nta kizanyitsa. Ibyo watura ntabwo uzi mama. what you're uttering out, you don't know what it is doing to you, because this wife, she started speaking out. She said, I'm giving you my marriage, Hey. I'm giving you my home, Hey. I'm giving you my husband, Hey. I'm giving you everything about this home. Arangije ajyayo pastor ataha uriho umugore wanjye nawe yatwise. And he said, now my wife is pregnant as well. Agezeyo barakanda kuri buto baramubura. They touch on the Bakanda button, ku ya kabiri bati ko tutamubona. they press the next one, we cannot see her. Bakanda ku ya gatatu ati ko tumubuze. So we cannot find her. Bakanda ku ya kane ati uyu mugore wawe arihe. They press the fourth and say, where is your wife? Babaza umugabo uyu mugore wawe akora iki? They ask the husband, what is it that this wife does of yours? Baramubajije ngo arasenga. They ask, does she pray? Pastor icyo ni iki? Umugabo What is that? arasubiza ngo arasenga. Baramubwira ngo kereka agabanyije amasengesho ye. The husband said, yes, she prays. And they told him, unless she reduces the prayers, that's what it's going to Ngo produce. naho ubundi ntago turimo turamubona. Otherwise, we cannot find her. So bivuze ngo iyo hajemo gupunguka hari visibility iboneka handi. Meaning that when there is reduction, there is a visibility somewhere else. Subiramo. Ni Iyo ukuvuga ngo iyo wapunguje iyo wowe uzi ngo ni ubusirimu ni akazi kenshi wabonye. wafashe ka rehu akayaga just tuzahora dusenga senga Nta mwanya ngira wo senga gusenga. wo Ndi kuruhuka. busy. I want me time. Mfite akazi. Hari akandi kaje ngo ni Me time. You time. When you say you want me time, Bakujyanye kukwica n'ikibondo cyawe mu nduri muri you time. they have taken you and your child to kill you, and you're in your me time. Baramubwira ngo mukora uko ushoboye agabanye. They told him, do whatever you can for your wife to reduce the prayers. Ageze mu rugo asanga turi mu minsi 70. kandi buri munsi Every single day. Wasengaga buri munsi uranyibukije pastor. We would pray every day. Agiye kubona batigabanya sheri waretse ibintu by'aba grace room sheri mbangshaka wowe. Yes. Ndashaka wowe ukibaza ngo ni love. The husband said, I want you, my wife, but Umugore ati uranshaka sheri buretse gato turimo turasenga. Nidusoza Nidusoza ndaza. when we're done, I'm going to come. Ariko hari abagore baraha bumva icyo ndimo ndavuga. Are there women who are here who listen to what I'm Urukundo saying?
rudashingiye ku gicaniro ntabwo uzi aho kirukujyana. Love that is not based on the altar, you don't know where it's leading you to. Sheri ndaje mukanya nkabwira abantu online, pray ati letulipali edos. Honey, I'm coming a little bit and ati witeka uri Imana muri uru rugo. say, Lord, you are God in this home. Umugabo yakubita telefone bataronze yamubwira hagarike. When the husband will put on the phone, they'll say, just stand here, I can tell her. Bakandaga Yesu bati amazina ye ntayo tubona aragurutse. Ayawe aguruke mu izina rya Yesu. Aguruke. Hallelujah. Turamubuze ntabwo tumubona. We cannot see her. Pastor, niki kibaye kibereye he? What is it that happened and where is it happening from? kuko bisoza tubona results z'ibyabaye. Resulta ziraboneka. We see the results of what happened. Umuntu bamubuze. They have lost the person, they cannot find Ariko her. igihe arimo arasenga nimugoroba igihe ari ku gicaniro ntabwo aba birasa nkaho nta kintu arimo arakora. But when she's at the Urimo altar, urikorera gusa urimo urasenga Uwiteka ndagushimiye ugira ngo urimo urakina. Kumbe think you're uko usenga you're disappearing. as you Urimo pray, urava kuri network. you are leaving the network of where they got you from. Uko urimo urasenga urimo urava kuri network, pastor. Bagukuye ku munara. Hari iminara utakibonekaho. Hallelujah. Reka mbabwize ukuri. Let me tell you, Niyo twasenga Imana ntigusubiza ikintu kiri tangible. even if we Umva pray, nkurahirire ngo n'igihe kitari tangible. Hey. Hari ikintu kiri invisible kirimo kirabera ahantu gituma utagaragara mu isi y'umwijima. even when God doesn't answer you tangibly, there is something that is invisible that is happening and hitting the evil Pastor, world. umugabo yinjiza umugore ngo gabanya. This man pleaded with the wife, please stop. Umugore ati and ngabanye reduce. iki? Umugore ati reka reka. The wife said, no, I'm not going to reduce Amubera my ibamba. prayers. Aravuga ati reka turakundana nyuma yaha. He said, we're going to love each other after this. Atazi sheri Ariko ko pastor, ubu dufite abantu bashobora kurinda igicaniro bakavuga ngo ni nyuma yaha. We have nyuma people who yaha. feel Nyuma like- yaha. Pastor, uzi ibintu bidutwara. Do you know the things that take our time? Ikiraka kimwe kiraza uti tugende. Ibintu bikaza tugende. Reka rero sheri ateremo. Let now your Ngo ni husband will come affection. and you're going to Ngo say ni his after affection. marriage. Turi muri Yes, honeymoon. honeymoon. Kumbe bakujyanye wowe. They have actually taken you and you think it is the honeymoon. Satani yo gatsindwa aba arimo arasaba arimo aradusaba mu gikari yo gatsindwa. Satan is claiming us in the background. Pastor, uribuka Yohana Remember, amaze kujya mu buroko akagabanuka. Ne Habaye iki? Bahise bamusaba ngo turashaka igihanga cya Yohana. they said so that we want to be head. byarashobotse ko Yohana asabwa igihanga cye cyagiye muri negotiation kuri altar y'umwijima. Pastor, negotiation fire. His head went on negotiation with the altar of the evil altar. Akiri mu butayu pastor arya ubuki bw'iki harya Bw'ubuhura. ari mu mwuka arimo arasenga ko nta ruhanga bamusabye. When he was praying, when he was Pastor, in the amaze wilderness, kugabanuka Ni ukuvuga ngo atagisenga arimo arivovotera Yesu. igihe yari ari mu butayu, pastor, uyu ni umwana umwe, Zakariya na Elizabeth baramwibagiwe, ajya mu butayu, pastor, ntazi Imana. guteta, ntazi kubemberezwa, ntazi kurya neza, yari yarakaze, ariko Igicaniro cyaka. akubisemo relax kidogo. this Ikirori ibaze abantu ko bari mu kirori ngo tubakorere iki? Herodiya. ngo turashaka umutwe wa Yohana. people are not in the Umutwe. first. Umutwe. So hari abarimo barasaba umutwe wawe. There are people who are Wowe uri aho ngo akazi ngo ibiki. ngo I'm going for vacation, ngo nimbise ni nziza, ariko jyayo igicaniro cyaka, urira indege cyaka, gerayo ucyakirizeyo. Light Yes. your altar wherever it is that you're going, in whatever it is Ibyo that urimo you're doing. urakora byose bikore umaze kumenya neza ko ubuzima bwawe bwo gushaka Imana buhagaze neza. Whatever Yes, you're Kuko doing, ikizagusaba wagabanutse kizatwara agahanga. whatever is going to claim for you when you have reduced on your prayers, it is going to take your head. Kuko ntago biba bizi ngo uregurira umutwe ryari. Satani yo gatsindwa, Bible iravuga mu byahishuwe ngo yamanutse afite umujinya mwinshi kuko azi ko afite agahe gato. The enemy came with so much wrath because he knows he doesn't have enough time. Ni So ukuvuga akahe gato aragakoresha. ako abonye kose, pastor, sinzira Wowe umukingurira ku gigato agafatiraho. You just open the door and he seizes that opportunity that you have given him. Umugore, pastor, yanze gutanga urwuhoda. Umugabo araza araparika aramubwira ati shedi I missed you.
ngo wakuyeho ibintu bya grace room muri salon ngo tukajya ku ruhande tukaganira ndumva ari ibintu ushaka kuvugana nawe aramubwira ati sheri after here ntabwo ndeka gusenga ngo nze waretse ko atari ibintu byihutirwa nkabanza nkasenga nituva online aza kureba kumbe n'Imana imutabaye. It was God who had just protected her from it. Tutangiye gusenga aracana la Uwiteka Mana ndasenze mu cyumba bahamagaye bati turababuze. In the room when they called say we cannot find her. Pastor bamubuze he. Where are they losing her from? So hari ahantu ujya uboneka bakakubona. There is a place where you're accessible. Iyo udasenga. When you don't pray. Hey, you see that? Pastor nuvuga ngo iyo amasengesho atari active adahari atari healthy hari ahantu you appear somewhere you don't know. When the prayers Pastor are not barakubona maze baguhaho icyo bashatse. Pastor uburi uterwa n'ikintu icyo ari cyo cyose imyuka utazi aho yavuye iragutera umuntu akabyuka nijoro ngo ndashaka gusambana n'imbwa undi ati ndashaka gukora ibintu bitavugwa umuntu akarara akora ibintu akabaza ati ibi ni ibiki urizwa n'ibintu byose bibonetse ibije birakubabaza akanuka mu gitondo babara uba watabutse wese ufite imijinya n'uzahana iva ukabyuka mu gitondo abadayimoni baragusimburanya naho nk'abasimburanya ukabyuka ngo sindi muri mudu ukirirwa barakaye ntacyo wabaye utavuga wajya kuvuga abantu bakavuga ikikubayeho kumbe hari telekomande uriho irakubwira ngo uburakara ubuseka uburyama ubutorongera hari abantu batorongera weekend yose ari muri we Imana ntayiheruka ibirwara ntumenya ahantu byavuye ngo iki cyaje ngo kiriya cyagiye ngo ibi byagize gutya kubera iki igicaniro wicayeho umudayimoni ushatse niyo gusimbukiraho. The altar you see that? Whatever demon wants is going to jump. This is an affair of spirits. Nukuvuga ngo pastor you're too open ku buryo igisimbuka cyose kirakubona. So uri to whom it may concern. You're too open to the point where whatever it is that want to access you can access you. That's a dangerous life. That's true. Umugabo yageze ahantu arananirwa bamaze kumukurirayo bati twishe babiri uyu we ntafatika ntaboneka turajya gufatisha tukamubura tukabona umuriro pyo twagaruka tukabona pyo tukareka. The husband got to the point isotinge kugeza igihe azabirekeraho. They told the husband, sort yourself until this person is going to stop because we're able to kill umugabo arayoboka kandebe nanjye ibi bintu umugore wanjye warimo arareba nawe yicara muri sala. He also sat in the living room and watched what hakurikiyeho iki pastor? What followed? Umuriro waratse umuriro ntiwatse ukagwa ku mugabo. The fire burnt and then landed on the kugira ngo iyi story yose umugore ayikure yayikuye ku mugabo yagiye muri yajwegereye. He started manifesting. Umugabo yicaye muri salo ashaka gutanga keya. He sat in the living room. Yicare yumvikana n'umudamu ko bose bagiye kureba iki? Grace room. Nibasoza amujyane. When they're done, they're going to. Wakwicara ngo amugushe neza. As they sit for him to make her comfortable. Yicaye ku gicaniro cyaka. Umugore yamaze kwatsa igicaniro kiwe. The wife already has lit her altar. Ariko muraharisha n'umugore nubwo mwatahira. Even if you go home with this, urabutahanye igicaniro cyaka mbwizina rya Yesu. You're going to go home with an altar that is lit in the name of Jesus. Yicaye muri saro ngo arashaka kugusha neza madam ati shu turebe basi twese grace room kuko umugore yari yamubereye ibamba. Because the wife has said no, I'm going to be watching grace room and pray. Ashaka mugushe neza abona ukuntu azamukura kuri grace room. He wants to make her comfortable. Yicaye aba yicaye ku gicaniro kirimo kira kuko umugore yarakije. When he sat on an altar. Umugore agiye kubona abantu umugabo mu birere wa. And then he saw the husband was in the air jumping. And then the wife said, what is this? Kuko twakije kuri online nawe ari muri salo ahita kubita ikiganza kuri indi ku mugabo we ati daimoni wamfatiye umugabo rimwe kabiri gatatu saka fire. Hand on the husband and said, you demon, get out of the umugabo husband. ajya muri jwi arahamagara ati umugabo wanjye arimo arapfa jwi. And she called it and said, my husband is dying, but he was manifesting. Umugabo aragaruka. He came back. Ati ma telefone mpamagare Pastor Julienne. He said, give me the phone so I can call Pastor Julienne. Mpereza. Give me the phone. Arahamagara. Yavuze ati Pastor. He said, Pastor. Aravuga ngo nari ngiye kwicira umugore. He said, I was going to kill my own wife. Pastor nishuwa mbere birakunda. I
killed the first one in word. nica uwa kabiri birakunda. I killed the second one in Ndashaka word. urebe umugore w'umugore suruma byumva bwa mbere. I want you for that grace room woman to hear it for the first time. Yarahahamutse. She became traumatized. Aravuga ati shu waragiye kunyica. So you were going to kill me. Ati si jewe ntubonye ko bituntumuye bikagenda. So it is not me. Don't you see that you have chested out and it came out? Ahita aravuga ngo ndashaka kwihana nkihana burundu. Yes. Nzarya bike ndyame kare ariko menye Imana ntunga urugo rwanye n'umugore wanjye arakizwa aho ubuzima bwe Yesu igicaniro nawe kiramubura kuko akibohoka cyahize kigira gute gitakaza network. Herode aba yapfuye. As soon as Herode aba arapfuye. the altar was removed and Herod was dead at that moment. Nukuvuga ngo iyo Herode atarapfa Before Herod dies, telekomande ikomeza kugushiga. the remote keeps pointing you out and leading you wherever it wants. Ibi bintu bibera he pastor? Where does this happen from, Pastor? Ni hehe bashakishije umugore bakamubura? Where is it that they're looking for this Ko woman? umugore atabizi wabonye ko nta sengesho rito ribaho? There is no small Nta prayer. sengesho barita ngo ry'umukihari ngo ry'umunyagara ntimukabeshye nta sengesho y'umunyagara ribaho. There is Mbega ngo no n'agasengesho karaho n'agasengesho kabaho buri sengesho ni katyusha Every prayer buri is a sengesho ni weapon. misile. It is a missile. It is a Nubwo weapon. utabona igisubizo ubu ariko ku gicaniro cy'umwijima woherejeho misile iragenda iti Even if you don't see the answer now, but on the altar of the evil altar, you have sent a weapon. none se Shemsa ko yatubwiye ngo yavuye hano yizeye atwaye ikiganza mu mufuka. Shemsa told us that she took her hand in her Umuntu pocket. umaze believing ibyumweru bitatu agize ate akijijwe born again. asanga umugabo ufite ikirenge kibyimbye akazi ntakibona akazi ko yamukubiseho ikiganza igicaniro kijya gute He laid a hand. kigahunga kikareka umugabo we mu gitondo akajya gukora. She laid a hand and the husband got a job in the next Ariko morning. uracyahari Are you still here? mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Zamura amaboko yawe, zamura amaboko yawe. Raise up your hands. Tuguhaye icyubahiro mwami, We give you all the glory, Lord. tuguhaye icyubahiro, We give you all the glory. tuguhaye icyubahiro. We give you all the glory. Amasaha yacu yagiye ariko byari ngombwa ko wumva aya magambo. It was important for you to hear these words. Byari ngombwa ko wumva aya magambo. It was important for you to hear these words. Byari ngombwa ko wumva aya magambo. It was important for you to hear these words. Kugira ngo ucane igicaniro cyawe n'abawe humura ibirimo biraba byose cyane igicaniro kikurekurira abana kikurekurira ibyawe mu izina rya Yesu. Whatever it is that is happening to you, do not worry. Take heart, light up your altar, and it is going to deliver every single thing that's Zamura amaboko dusenge. Raise up your hands and let us pray. Ndifuza gusengera. I want to pray for you. Hanyuma nyuma ya hano Daniel style. And after here, let's go Daniel style. Gatatu ku munsi komeza usenge. 3 times a day, continue praying. Imana yarambwiye ngo ibicaniro bigiye kuvugana. Ni mwatsi igicaniro cyo gusenga. Ni je ugiye kuvugana n'ibindi bicaniro. Light up the altar of prayer. I'm the one who's going to speak to the other altars. Ndifuza gusengana namwe. I want to pray with you. Wera wa Israeli. Amaboko yawe ari hejuru. Holy One of Israel, with your hands Mu lifted high. izina rya Yesu Kristo. In the name of Jesus Mu Christ. izina rya Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Alida hotala aliedoza la hova hosaya. Zamura ijwi ryawe ugira ibyo ushyiraho iherezo mu izina rya Yesu. Raise up your voice and put an end to some things. Bumbura akanwa kawe niba uzi kuvuga uzi gusenga. Open up your mouth, because if you can speak, you can also pray. Vugana n'ibintu byose. Bwira umwuka wera ngo fata intebe yawe. Tell the Holy Spirit, take your throne in me. Fata volant. Take the wheel. Sinkongere kwiyobora. Let me not lead myself Fata anymore. urugo rwanjye. Take my marriage. Fata umuryango wanjye. Take my family. Fata ubuzima bwanjye. Take my whole entire life. Sinkayobe. Let me not go astray. 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 Amaboko ari hejuru. With the hands raised high. Amaboko ari hejuru. With the hands raised high. Zamura ijwi ryawe mu izina rya Raise Yesu. up your voice in the name of Jesus. Uravuga uti mwuka wera. You're going to say, Holy Spirit, Tegeka. rule. Tegeka. Rule. Tegeka. Rule. Tegeka. Rule, Holy Spirit. Tegeka. Rule. Oh, la italedo lo shala. Leto le palaro kita lebedosa. Elito lido hosh. Elide baya taya. Oh,
Spirit. Kawera. Alibiano Kawera. Ile no solida. Elidelo. Duagaze kujitaniro. Ipalide lebre hode osalide. Alia tolida lebros. Eleda labra hone kiata. Ila gaba hosataya le. Eliba no tololo. Wrestle with the altar. Where the fire of the Holy. Yes, 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 this is the altar. This is the altar. Your fire, Lord, 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 your Spirit of the Lord, Spirit of the Lord, take over, take over, take over. Holy Spirit, take over.
Sakatalaba. to come in us. Soprateketelebe. This is the altar of the Ilakatakataya. Lord in Oh, this nation. Sharadadabakosa. Utaliba Likatalabra litaya. hoshate. Utoluba Reketelebe lutuya. hosarada. Utulubu libaya. Likaprataya rabahos. Utulubu lubaya. Rateketelebe Itulubu litaya. Rateketelebe hosa. Itulubu libele. Rateketelebe hosa. Rasokoprataya. Sekotolobra hasaya. Sakatalabra hosa. Esopateleke yerebebe. Rita katalaba hosa radaba. Matelebebe hosa. Esetelebebebe. Rasotoprate. Take over me. Yabahosa kataya rababahos. Ikelebrehos Take over. Tete kama. Aliadashali. Sakataya Spirit of rababahos. God. Ilataya Spirit radabahos. of God. Mokawara wadata. Halide maya Makaya taya. radabahos. Halide lozulubaya. Leto prataya ranakosa. Litaya radabahos. Sekaya rada. Oh, thank you, Seketelebehos. Jesus. Thank you, Urakozeye. Son of God. Urakozemana wimana. Thank Hey. you, Jesus. Shakatelebehos saradabahos. Likaya radabahos satalababa. Telebebehos. Ikaya radabahos. Take over. Shataya radabakos sataya. Seketelebehos amaboko yawe ari hejuru uzamura umuryango wawe With your hands raised high, lift up your shira family. iherezo ku bintu byose uzi n'ibyo utazi Put an end to what you know and what you don't know. hagarika gukora kose ku mwijima Stop every kind of works of that enemy. hagarika igicaniro cyose kigurikirana mu maraso Stop every single altar that follows you in your hagarika bloodline. igicaniro cyose gikurikira abawe Stop every single altar that follows your family. hagarika igicaniro cyose cyahigaga ibyawe Stop every single altar that was stressing you, your mu izina family. rya yesu In the name of mu Jesus. izina rya yesu In the name of Jesus. randura uwo muzi w'ikibi Uproot that root. randura uwo muzi w'ibiyobyabwenge Uproot the root of drugs. randura uwo muzi w'agahinda Uproot the root of depression. sohora indwara mu muryango Cast out every single disease. hagarika iyo karande Stop that generational curse. hagarika mu izina rya yesu Stop it in the name of Jesus. zamura amaboko uvuga amaraso ya yesu Lift up your hands and speak the blood of vugutsa amaraso Jesus. ya yesu Said the blood of Jesus. amaraso ya yesu The blood of Jesus ku banje on mine. n'ibyanje And what is mu mine? izina rya yesu In the name of mu Jesus. izina rya yesu In the name of mu Jesus. izina rya In yesu the name of mu Jesus. izina rya yesu In the name of Jesus. amaraso aracyavuga The blood still speaks. amaraso The ya yesu aracyakora blood of Jesus still works. amaraso ya yesu akuvuganire The blood of Jesus advocate for you. avuganira abawe Let it advocate for your family. Oh, Ekaya baba sataya rabasha. oh, Tali. Ropa sateke presantaya raba. niba winjiranye indwara fata aho urwaye If you entered with a sickness, touch where you're sick. niba ukurikiye urwaye koraho If you're following and you're sick, please touch where niba you're uri sick. kumwe n'umwe wo mu muryango wawe mufata ukuboko If you're with someone in your family, hold their hand. niba uri kumwe n'uwo mu muryango wawe urakurikiye muri kumwe nimufatane amaboko kubw'umuryango wanyu If you're together with your family, hold hands for your family. yes Shakataya raba santeleba. Reteketelebe hosharada bahosa. Likaprasataya raba hos. wa mwuka ndumva amavuta y'imana menshi hagati yacu I feel so much anointing of God. ndavugana na buri gicaniro cyose cy'umwijima I speak to every single evil altar. ndavugana na buri mbuto yose itava ku mana I speak to every seed that doesn't come from God. ndavugana na buri shami ryose ryashibutse ry'umwijima I speak to every single branch that has come from evil. mu izina rya yesu kirisito In the name of Jesus. wa mwuka utava ku mana we You spirit that doesn't come from God. ndavugana nawe mu izina rya yesu I speak with you in the name of Jesus. rekura uwo muryango Release that family. rekura uwo muryango Release that family. sohoka muri uwo muryango Get out from that family. sohoka muri uwo muryango Get out from that family. abari hafi n'abari kure Those who are near and those who are far. duhagaze mu cyuho cyabo We are standing in the gap for them. turavugana na buri mbuto yose y'umwijima We speak to every single seed of turavugana n'umwuka w'ubukene We speak to the spirit of poverty. turavugana n'imyuka irondora We speak to all that discerning spirit. abadayimoni b'ubusambanyi Every single spirit of fornication. myuka mibi Every single evil spirit. wa mwuka mubi utava ku mana You evil spirit from hell. sohoka Get out.
gicaniro cy'umwijima, you evil altar, ngo gicaniro cy'uburozi, you evil altar of witches, gicaniro cy'abapfumu, the altar of witches. mu izina rya Yesu Kristo, In the name of Jesus. senyuka, Get out and be destroyed. senyuka, Be destroyed. senyuka, Be destroyed. tatana, Get out. mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Aho uri hose, Wherever you are. igicaniro kitavuga gushyira hejuru kumenya kw'Imana, Every single altar that doesn't speak about exaltation igicaniro of God. kitazamura kumenya Kristo, Every single altar that doesn't exalt God. igicaniro kitavuga kumenya Imana, Every altar that doesn't speak about knowing God. igicaniro cy'uburetwa, Every single altar of aho captivity. wari ugeze ukora, Wherever you are working. we stop you now, we Turaguhagaritse. stop you now, Turaguhagaritse. we stop you now, Turaguhagaritse. we stop you now, Turaguhagaritse. tatana, mu Scatter. izina rya Yesu, In the name of mu Jesus. izina rya Yesu, In the name of Jesus. ndatatanya indimi zose, I scatter every single language. ndatatanya indimi I zose, scatter every single tongue. ndatatanya igicaniro cy'indimi I zose, scatter every single altar of language. Lide libra hos, Makataya lebele bakasa. dosatoila libra hos, Rabekotoya. elito leva ya dosaya, Ilabrahosotoli. elito lida hosaya, Ilabrahosatoli. olita liba ya, buri Ilabrahosotoli. rurimi rwose, Every single mu tongue. muryango wawe, In your family. mu bawe, In your people. utavuga kumenya Imana, That doesn't speak about knowing urwo rurimi God. niruceceke, Let that tongue be icyo silenced. gicaniro nigitatane, Let that altar be we scattered. render you powerless, we render you powerless, we render you powerless. Vila pota laya In the name of Jesus. igicaniro kivuga kumenya Imana, Every altar that speaks about knowing God. igicaniro cyo kubohoka, The altar of deliverance. igicaniro cya Kristo The altar of Christ. kirazamuwe He has been exalted mu miryango yacu, in our mu families, bana bacu, in our mu children, mirimo yacu, in our works. mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. igicaniro cyo gupfa abantu bakenyutse, Another thing of not dying people urafashwe prematurely. miri mu izina You rya are Yesu. taken captive in the name of Jesus. umwuka wo gukenyuka, The spirit of dying prematurely. fire, Fire! fire, Fire! fire, Fire! fire. Fire! protokole ni mukura abantu hagati, Ushers, get people in barimo the middle. barabohoka, hari abarimo bararuka, hari abari, please Some are being delivered. nimubakureyo please. Get them in the middle, amidst people. nimuzenguruke mufashe abo bantu. Go around and help them. I tell you, ibicaniro birazimye, Altars are being quenched. ibicaniro birasenyutse, They're being destroyed. wa gicaniro cy'indwara we, You altar of disease. sohoka muri uwo mubiri, Get out from that body. sohoka muri uwo mubiri, Get out from that body. sohoka muri uwo mubiri. Get out from that body. ndavuga indwara y'umutwe, I speak about migraines. ndavuga indwara y'umutwe, I speak about migraines. ndavuga indwara I z'umutwe, speak about migraines. ndavuga gutakaza ubwenge, I speak about losing your mind. ndaguhagarika wa gicaniro we, I stop you altar kurikira imiryango, that follows up mu families. izina rya Yesu. In the name of Jesus. narivuze ngo mu izina rya I Yesu, said in the name of mu Jesus. izina rya Yesu, I said in the name of Jesus. wa gicaniro cy'indwara we, You evil altar of Aho uri sickness. hose. Wherever you are. aturi iyo ndwara uyibwire ngo urasohotse mu mubiri wanjye, After other sicknesses that you're coming out of my body. wa mwuka wa kansa we, You spirit of cancer. urananijwe, sohoka muri uwo mubiri, You have been rendered powerless. Get out. wa mwuka wa sida we, You spirit of HIV. sohoka muri ayo maraso, Get out from that blood. diyabete, sohoka muri ayo maraso, Get out diabetes. hypertension rekura, Hypertension. Get out. hypotension rekura, Hypertension. Get out. indwara z'imitsi rekura, Every single muscle pain. indwara zo mu nda hose rekura, Every single belly pain. Get out. imvune iyo ari yo yose rekura, Every type of sickness. Get out. ubumuga ubwo ari bwo bwose Every type of crippleness. Get out. rekura uwo mubiri, Get out from that body. rekura uwo mubiri, Release that mu body. izina rya Yesu. In the name of nta Jesus. gicaniro gisigara
gihagaze. No altar is going to remain standing. Nta gicaniro gisigara gihagaze. No altar will remain standing. Igihagaze ni cy'umwami wacu Yesu. The one standing is for the Lord Dore Jesus. igicaniro kizamuwe hejuru y'ibindi byose. This is the altar that is exalted above all Dore else. igicaniro kizamutse hejuru y'ibindi byose. This is the altar exalted above all Igicaniro else. cyo kumenya Imana. The altar of knowing God. Igicaniro cyo kubona Yesu akora. The altar of seeing Jesus Igicaniro working. kivuga imbaraga The z'Imana. altar speaking about the power of Agakiza God. k'abacu n'ibyacu. The salvation of our people. Igicaniro cyo kuramya Imana. The altar of worshiping. kizamuwe hejuru cyane It is kure exalted y'ibindi byose. above everything. Buri gifite umubiri cyose, Everything that has body. yaba mu muryango wawe, Whether it is in your yaba family. mu gihugu cyawe, Whether it is in your country. yaba muri uyu mujyi, Whether it is in this city. turavuga ngo igifite umubiri cyose, Everything, every single thing that has igicaniro flesh. cy'umwami Yesu Everything, the altar gihawe of intebe Jesus muri wowe, has been given an gihawe altar in intebe mu you. bawe, Has been given a throne gihawe in you. intebe. Has been given a throne. Genda utsinde, Go and overcome. agira intsinzi yawe. Receive your victory. Uko niko bigenze And that's how it is. mu izina rya In Yesu. the name of Jesus. Ku ngoma aranesheje, urupfu yarumize bunguri, umwami Yesu ari ku ngoma. Intsinzi yawe yifate mu izina rya Yesu. Receive your victory in the name of Jesus. Iki cyumweru kiracyari mu ntangiro. This week is still in the beginning. Amaso yawe, amatwi yawe bihurirane byumve ishimwe rikomeye cyane wari utegereje mu izina rya Yesu. Let your eyes see, let your ear hear the testimony and the thanksgiving that you are waiting for in the name of Jesus. Operation irahagaze. The operation has been stopped. Iyo ndwara ntigihari mu buzima bwawe. That disease is no longer in your life. Subirayo bugicya mu gitondo kare, Go. inkuru uri bwumve nuko uri muzima. Go back early in the morning and the story, the report you're going to receive is that you're well. Ndavuga ngo igicaniro cy'umwuka w'Imana kikurengere, Let the altar of the Lord God defend you. kiguhuze n'ibyawe, Let it connect you with what is yours. gihamagara ibyawe byari kure muhure iki cyumweru mu izina rya Yesu. Let it call what was yours and I was for. Let Zamura amaboko yawe. raise up your hands. Mpesheje umugisha ibyo biganza, I bless those hands. mpesheje umugisha ibyo biganza. I bless those hands. Amaraso ya Yesu yoza ibyo biganza. Let the blood of Jesus cleanse those Aho hands. ugiye kubirebesha hose, Wherever you're going to lay those hands, aho uri bubishyire hose, wherever you're going to lay it, urabona igisubizo mu izina rya Yesu. you're going to receive an answer in the name of Jesus. Urakira ubuhamya mu izina rya You're Yesu. going to receive a testimony in the name of Gendana Jesus. n'imbaraga z'Imana, Go with the power of God. aho uri bukirambike, Wherever you're going to lay that uwo uri hand, burebeshe ugasengera, whoever you're going to look at and aho uri pray for, buje hose, wherever you're going to ibyo go, birenge byawe bihumanuke mu izina rya Yesu. let your feet be undefiled in the Iki name of cyumweru aho Jesus. uri bukandagire hose imiryango ikinguke, Wherever you're going to step, let the doors open aho uri today. burebeshe ikiganza umugisha w'Imana ukuvuganire. Wherever you're going to point your hand, let the blessing of the Lord Uko speak niko on you. bigenze. That's how it is. Nyuma yaho ugarukana ishimwe rirenze iryo wigeze ushima mu izina rya Yesu. After that, come back with a testimony more than the one you ever thank God for. Umwuka wo kubaho ukwambare mu izina rya Yesu. Let the spirit of life be clothed on you in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mbwirira ukwegere ngo uko niko bigenze. Tell your neighbor, and that's how it is. Mubwire ngo I'm blessed. Tell them,